Samuel Fagbalagbanto tabla tolia. David tsrɔ̃ Amalekitɔwo. Le ŋkeke etɔ̃ megbe si David kple eƒe amewo ɖo wo nɔƒe le Ziklag du la me la, wokpɔ be Amalekitɔwo va ha du la, tɔ dzoe wòbi keŋkeŋkeŋ, eye wokplɔ woƒe nyɔnuwo kple wo viwo dzoe. Esi David kple eƒe amewo kpɔ du la ƒe gbagbã kple nu si dzɔ ɖe wo srɔ̃wo kple wo viwo dzi la, wofa avi va se ɖe esime avifafa glo wo. David srɔ̃ eveawo, Ahinoam tso Yezreel kple Abigail, Nabal ƒe ahosi, tso Karmel hã nɔ ame siwo wokplɔ dzoe la dome. Nyadzɔdzɔ sia te ɖe David dzi ŋutɔ. Vevietɔ esi David ƒe amewo nɔ nu xam le wo viwo ta la, woda asi gbɔgblɔ me be yewoawui. Ke David tsɔ Yehowa eƒe Mawu do ŋusẽ eɖokui. David gblɔ na nunɔla Abiata, Ahimelek ƒe vi be wòatsɔ eƒe kɔmewu la vɛ eye Abiata wɔ ɖe edzi. David bia Yehowa be, mati wo yomea? Mate ŋu alé woa? Yehowa gblɔ nɛ be dze wo yome, àxɔ miaƒe nu sia nu si wotsɔ dzoe la le wo si. David kple eƒe ame 600 va ɖo Besor tɔʋu la to, afi si ame aɖewo tsi elabena ɖeɖi te ame 200 ŋu ale gbegbe be womate ŋu atso tɔʋu la o. Ke David kple ame 400 yi Amalekitɔwo yometiti dzi. Wokpɔ Egipte ŋutsu aɖe le gbe me eye wokplɔe vɛ na David. Wona nui wòɖu eye wona tsii wòno. Wotsɔ gbotsetsebolo 2 kple waintsetse ƒuƒu 2 nɛ. Esi wòɖu nu siawo la, egbɔ agbe elabena meɖu naneke alo no tsi ŋkeke 3 kple zã 3 o. David biae be, ame kae nènye eye afi ka nètso? Ɖekakpui la ɖo eŋu be, Egiptetɔe menye heganye Amalekitɔ aɖe ƒe subɔla. Nye aƒetɔ gblẽm ɖi egbee nye ŋkeke 3lia eye nye lãme gblẽ. Míede ɖaha Keretitɔwo ƒe dziehe kple Yuda ƒe anyigba kple Kaleb nyigba ƒe dziehe. Míetɔ dzo Ziklag du la eye míetrɔ va yina. David biae be, ate ŋu afia afi si woyi la mía? Ɖekakpui la ɖo eŋu be, ne etsɔ Mawu ƒe ŋkɔ ka atam nam be yemawum alo atsɔm ade asi na nye aƒetɔ o la, ekema makplɔ wo ayi wo gbɔe. Ale ɖekakpui la kplɔ wo yi afi si Amalekitɔwo ƒu asaɖa anyi ɖo. Wokaka ɖe gbedzi henɔ nu ɖum, nɔ nu nom eye wonɔ ɣe ɖum kple dzidzɔ le Filistitɔwo kple Yudatɔwo ƒe nu geɖe siwo wokpɔ hã la ta. David kple eƒe amewo dze wo dzi eye wowu wo katã le zã ma me kple ŋufɔke. Wowu ame sia ame negbe ɖekakpui 400 siwo do kposɔwo la koe te ŋu si. David xɔ nu sia nu si Amalekitɔwo ha. Exɔ srɔ̃a eveawo hã. Naneke mebu o. Woxɔ ɖevi kple tsitsi, ŋutsuvi kple nyɔnuvi kple nu sia nu si woha. Ale David xɔ nu sia nu gbɔe. David ƒe amewo kplɔ Amalekitɔwo ƒe lãhawo dzoe, eye wogblɔ na David be, esiawo katã nye wò ŋutɔ tɔ abe wò fetu ene. Esi wova ɖo Besor tɔʋu la to la, wodo go woƒe ame 200 siwo ŋu ɖeɖi te ale gbegbe be womete ŋu tso tɔʋu la yi kpli wo o. David do gbe na wo dzidzɔtɔe. Ke gbevu aɖewo nɔ ame siwo de ɖawɔ aʋa la dome gblɔ be, ame siawo mede aʋa la kpli mí o eya ta womaxɔ afunyinuwo dometɔ aɖeke o. Ɖe asi le wo srɔ̃wo kple wo viwo ŋu na wo eye nàna woadzo. Ke David gblɔ be, ao nɔvinyewo, manyo nenema o. Yehowa na míele dedie eye míeɖu míaƒe futɔwo dzi.
ame kae alɔ̃ ɖe nya si gblɔm miele la dzi? Míama nuawo eye míama wo sɔsɔe na ame siwo wɔ aʋa la kple ame siwo dzɔ míaƒe nuwo ŋu. Tso gbe ma gbe dzi la, David wɔ numama alea wònye se kple kɔnu na Israelviwo katã va se ɖe egbe. Esi wova ɖo Ziklag la, David ɖo afunyinu siwo woha la ƒe akpa aɖe ɖe Yuda ƒe ametsitsiwo. Eŋlɔ agbalẽ kpe ɖe eŋu be, esiawo nye nunana siwo mele ɖoɖom ɖe mi tso afunyinu siwo mekpɔ tso Yehowa ƒe futɔwo gbɔ la me. Woɖo nunanawo ɖe ametsitsiwo tso du siawo me: Betel, Dziehe Ramot, Yatir, Aroer, Sifmot, Estemoa, Rakal, Yerameel tɔwo ƒe duwo, Keni tɔwo ƒe duwo, Holma, Bor Asan, Atak kple Hebron. Eɖo nunana ɖe teƒe siwo eya kple eƒe amewo de.